पाक्सदाइपम उइबा मरु इबा पाउ खरा अपडेट तौजरे असोंगी एडीसी बिल की इकोनॉमिक ब्लॉकेट मरकता KSDC ना कोगी स्टेट सेमनब प्राइम मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पेशनग्रे मणिपुर की चिंग अमसुंग तमगी तोंगा तोंगनब एडमिनिस्ट्रेशन लाइगदब हिल एरिया कमिटी ना रिकमेंड तौबा एडीसी बिल 2021 चनानगदबनी हाइना असोमना इकोनॉमिक ब्लॉकेट की खोंजंग संगसिलंगी चरकता कोगी स्टेट डिमांड कमिटी ना गरा भर की प्राइम मिनिस्टर दा कोगी सिंगी तोंगानब स्टेट अमा सेमनब मेमोरेंडम सबमिट तौरमले अदुमोब प्रेस ना प्राइम मिनिस्टर दा थाकिब कॉपी अदुदी हौजुफावबो फंगबा ngamdre कोगी स्टेट डिमांड कमिटी ना प्राइम मिनिस्टर ना ngarang थाकिब मेमोरेंडम reference number KSDC/MO01/10 date 08/08/2022 की मतुंगिनदी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क मनुंगदा कुकी सिंगी तोंगानबा स्टेट अमा सेमबगी वफम असि अथुबदा थबक लौकटपियो कोकी सिंगी तोंगानबा स्टेट अमा सेमनदबगी डिमांड असि आयना याबा फंगफम थोकपा अमदि मतम कुइनदगी थबक ओइना पांगदोक्तुना लाक्लबा डिमांड अमने ब्रिटिश colonial state अखोई की टेरिटोरी अनेक्स तौद्रिंगैदा कोगी असे इंडिपेंडेंट पीपल अमा होइना लेरमे colonial की मतमदगी जोलिंग केल हौ थांगदुना लाखिबना मरम ओरगा इंग्लिशिंग अमगा चांपन तरागा तरेट तरागा मफंदगी कोगी की इहोसे लाखिबनी निंगतंबगी आसा अमगा लोइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया दा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मतम लिसिंग अमगा चांपन निफुहुमदोय दगी निफुगा मरी की मतमदा इंडियन नेशनल आर्मी INA की तोंगन तोंगन रैंक अमसुंग फाल यामलब कोकी सिंह सरुगाखे इंडिया निंग तंब फंगलब मतमदा अखनब पॉलिटिकल एंटाइटी खरा फंगनी हबगे आसादा इंडिया फ्रीडम मूवमेंट सपोर्ट दौके इंडिया निंग तंब फंगलब मतुंगदा रीजन असिदा टॉप ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की लाइन द तोंगन कोगी डिस्ट्रिक्ट अमा डिमांड तौदुना लाखेबने अनोव इंडिया की डिस्ट्रिक्ट की वकलसी होंदोखेबदगी कोगी डिस्ट्रिक्ट की डिमांड अदु स्टेट की आइडिया लाखिबनी खुदक की कोकी स्टेट इस्टाब्लिश तौबगी कोकी मियाम की अनिंगबा पांबा अदु मांग थाना संगसिन बंगमनबगीदमा लिसिंग अमगा चांपन निफुगा तरुक लिंखतकिबा कोकी नेशनल असेंबली इंडिया से लिसिंग अमगा चांपन हुमफुदगी पॉलिटिकल फ्रंट अम होइना लाखिबनी लोइना इंडिया दा तारिबा कोकी सिंग असि अमतोइना फुनसिदुना नॉर्थ ईस्ट इंडिया दा कोकी स्टेट सेमनदबगीदमक इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने समिट तौकी जवाहरलाल नेहरू द समिट तौकी लाइबक थीबदी तोंगन तोंगन रिप्रेजेंटेशन के ऑफिसन की ताराबसो नेशनलिस्ट कोकी सिंग असि डेमोक्रेटिक ओइबा डिमांड असि इंडिया गवर्नमेंट ताबिदना लाखिबने मासिगी मतुंग तरकबदा कोकी सिंग यामना चुमलब अमदे आयना जाबा स्टेटहुड डिमांड असि गिदमा आर स्ट्रगल असि नमदुना चंगचिननबा खलनखिबने हागुलकपददी मेजो पेज 2 ऑफ 6 नेशनल फ्रंट की मखाता लांथेंगनाखि अदुम पुलिसिंग अमग सापन मरफुगा तरुकता मखोई की तोंगानब होमलैंड अम सेमबगी आसादु नामथाक तौबिखे मदुना मरम ओरगा कोकी नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइजेशन KNO कोकी नेशनल फ्रंट अमदि तुंगदा लाखिबा दै इंसर्जेंट ग्रुप सिंगी आर्म पैनल मखादा कोकी स्टेट की फंगफम थोकपा डिमांड अदुगिदम कोकी सिंग मखातना लांथेंग चथरखिबने कोकी सिंग पॉलिटिकल डायलॉग चथनबगी लंबी अम ओइना हौकिबा इंग्लिश सिंग अनि निपांदा KNO UPA की बैनर मखादा कोकी आर्म ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट की मरक्ता सु साइन तौनाखिबने सु साइन तौनाखिबा सही तरेट हेलबसु हौजिक फावबदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेकैदगी तांगा गयादा वरी सानाखिबा अमदि थाजबा क्यारक फिखिबा ताराबसु हौजिक फाव पॉलिटिकल डायलॉग अम फाव चथबा लैत्रे सेंट्रल अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट की तंग तादबा थोंगसिंग असिना मरम ओरगा कोकी NP की लमजिंग मखादा कोकी मियामना कोकी सिंगी तोंगानबा स्टेट वुड की डिमांड असि यामना चुमलबा अमसुंग फंगफम थोकपा राइट अमनि अमसुंग मासि इंडिया की कोकी मियाम की डिमांड हाबदु भारत सरकार अमसुंग इंडिया की मियामदा खंगननबगिदमक्ता इंग्लिश सिंगनी तरादा कोकी स्टेट डिमांड कमिटी असि सेमखिबने मरमदना नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तोंगान तोंगानबा स्टेट सिंगदा साइथोक्तुना तारिबा मरोइदा मणिपुरना मफुंगैना ताबा कोकी सिंग असि गिनमक्ता इंडिया गवर्नमेंट तोंगानबा स्टेट अमा सेमफम थोकी मणिपुरदा कोकी की मियोइसिंग असि मरोइदा चोचानपुर फेरजोल टेंगनोपल चंदेल अमसुंग कांगपोकपी की सिंगी एरियास इन खोंदारे मासिगी मथक्ता यामलब कोकी गया उखरुल कामजोंग सेनापति तमेंगलोंग अमसुंग नोने डिस्ट्रिक्ट सिंग नागा सिंग जानसन नदुना खोंदारे कोकी सिना चाइदोक्तुना खोंदाबा असिना मखोय मखोय की स्टेट सिंगदा अवाबा कया पायोनरी हारदुना कोकी मियाम की ओइबा स्टेट वुड डिमांड असि रीजन असिदा मतम चुप्पगी ओना शांति अमसुंग तंगदु लैताबा पुरकननबने मरमदना इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क मनुंग द कोकी सिंग ओइबा तोंगानबा स्टेट अमा सेमनदबा दाबी तौरे मासिगिदमक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोकी मियाम की मेलचुंगा अथुबा मतमदा पॉलिटिकल डायलॉग चथगदबने कोकी पॉलिटिकल सेटलमेंट असि नागा पीस एकॉर्ड की मांग ओइदना नत्रगना बसिगा लोइदना लोइसिनगदबने
Kogi miyam gi oiba demand ase central government na khanabaga loina North East India da chawkatwa Santi amas utang du leitaba purakna na bagi damakta kuki singgoiba tongan ba state ama sem bagi demand ase athuba da thapak to anthok piyo haire makha tarakwa atop editorial gi kalam amadana naga amasung kuki khara gi pressure da Manipur kai bi yaba gi phibam lakba lai oi khaba ipa ipu sing namakoi gi thawai ko wana duna semlam khiba Manipur gi apan bagi saktam naga amasung kuki khosok khara gi interest ta kai bi yaba gi phibam lak adoribra abasi yamna hangningai oiba phibam ne Moivana Lusingba Edison I am the Manipurgi Naga Tavalam Singh Nagaland Punsilaga Greater Nagalim Sem Nabaki demand Aduga KSD Sina Amuk Manipur Manung the Tongan Ba Kokilin Amasim Nabaki demand Torokliba Asda India Government Gipir Karino Habasi Chapchana Yam the Mayak Sina Tampam Toge Ngasi Manipur dan Nauna Kokilin demand Torokliba Aduga Nakal Amurum dan Edison I am the Manipurgi Naga Tavalam Singh Nagaland Punsilaga Greater Nagalim Gi Demand tarukli basi mafungwana Bharat Sarkar gi asoiba thausil-dagi thorakhiba ngaktane. Loilam sandokpa British na makoi gi lengak sasan tungwaina da haiduna districting chamber da districting gi pak sowa manana semlam daba. Aduga Manipur gi singi tongan wa administration ama thamlamba asina lamda masda ngasi maksusing tam ani gi marakta tangka kaya da tungwaina da bagi thaudok kya thoklibane. Amurumda amuk India government lebak asi gi constitution chamber da jat bijat naina amasung asau pisak naina sewlam kiba asina sap manana. Lainminariba furup singgi marakta aton bajati amasung awangwa kas ki kangbu haina khaidoklam kiba asina chawno khatnarakpagi marama boire masigi mathakni India government na sotharaba kangpuni haina khaidokliba kanglup sing asda piri reservation ki mahung asi kari karamba criteria amasung basis ta piri bano habesisu laikai tade India government na sotharaba kanglup ni arbijati kanglup asda gi hana sotharaba general ni aribasing asigi marakta so yauri economically oina sotharaba kanglup sing adu survey tawduna mayek sena khangdok lava matungda makhoi sing adu gi oiba tongan bar reservation khara piba haibaduna tongan be isu oirabaso mi kanglup de yenglaga reservation piba gi system ase yamna chumdaba amane masina sotharaba kanglup ni hariba sing adu gi marakta advance orba miyoi sing aduna kanglup aduda piriba khudong chaba sing adu loina lauraga laire aduga makhoina lauriba khudong chaba sing adu magi community de minamba yanaba general ni hariba sing asida Matam chupata maran thangchin dona makoigi phangpham thokpa haksing general kangpun lauduna laire haina aranba propaganda tawduna maisli tawba asina apunba Manipur gi saktam da chauna akaiba thorakpada natana tonganba state amagi demand forward tawba haure Manipur manung da tonganba state ama fangnana bagi demand asigi saruka moina haujuk su hill areas committee na recommend tawba ADC bill ama pothorakli bahasine bill asi tonganba state ama demand tawba magnatrabasu singi oiba tonganba administration ama thamtana makoi oiba lengak sasan ama thamna bahona bane masima panthona tongan ba state ani khadok panatrabasu manungdadi tongan ba state ani lebagi system adune aduna karigumba ADC bill asi awa fi kibatara bade Manipur asi ani thona khaidokle ana lobo fawa yare masina tongan ba kanglup singi marakta achauba mugnaba amasu oira kadawri bane asigumba Manipur ba maset kya thona kai tharakpa yaba aduga laiminari ba kanglup singi marakta yengthina ba thorakpa yaba gi piba masi Yang Bharat Sarkar ki maiki dagi Manipur da uniform land law ama thamnara ba thaba koina faikhalaba khakta da santi oiba amasung tang du leitaba state am haibadu oiba ngam kane aduna state sarkar ki maiki dagi so apun ba Manipur gi sakam kahendana thamnara ba state as the uniform land ama thamnara ba jetpa phirhep ko loina center dakshin ba mathau dai makha tarakwa atop pauda isangna maram oragana pi ama sire pochai kaya angan Arunachal Pradesh ki konung Itanagar da ngarang chokiba akan benong na marab oraga city asida ising sauk thogan dunan nupi ama sian kre ama dipochai kya makan takhan kre ana disaster management ki official sina phongdorakle official sing asina makha tana hiram asige matang da phongdokiba da haukiba nongmai sing mabidda ki state asina nong leptana chuba hawrakibane madana maram oraga Itanagar amadi Narlagunda amangata kya thogan kibaga loinana ising sauk thokibane ichawadano maram oraga jung kya amangata thogan kibaga loinana Kar taraga mathoi amasu saka ani panba gari kya chentaduna pukre makatana nong amuk suraklabadi hena khudong thiba sing thorakpa yabagi akiba lei haire Dauri ga mari leinana IIT ke faculty member gi mayukta ever file tawkre IIT Kanpur IIT ke gi assistant professor amagi loina bina bhagi mapuroiba amade imung singi mayukta dauri harassment assault intimidation amasung molestation ki section singi makada ever ama file tawkre Evarado ki matungina assistant professor adu kumjali singani taraga humdoi January da navi adu galuhong ki lohong laba matung yamna thuna mahaki mafuroi ba amasung mani makusina dawri oina lupa laki yang kai amasung luxury car mapirak na daba demand tau badagi
Mafuroiba amasung mari makusinga toina khatna saina duna lakhe. Complain adu da pi adu na makha tan hai ki matudi mahaki mafuroiba na mahak po thadok papam ki. Taugi masung mahak na yari bam khai puning fathara ka mafuroiba ka lemina duna lakhe. Mafuroiba po IIT ki ge assistant professor am oina appoint tauki ba matamda mahak na mafuroiba amadi mahaki bung ka institute adu ki premises da lemina ba hauki. Tangka kapata mahaki matai na mahak po molest tauki amasung thaudok adu mahak na institute adu ki security staff ta tam duna khangan ki hana sunapi aduna. Complain adu da fan ki ACP Kalyan for Dinesh Kumar Sokla na pami sing thai ki madudi navi aduna aikoi da complain tarok paga effort amathu na fal tauki. Double IT ke da assistant professor amu oriba equis adu gi meb da akan bamaral kya seri. Dauri gi matang ti jet riba adu imung aduna lekhai ta fa fami. Taugi mo matter asi jasun aduna lekhai ta da tarabadi aikoi nan bas digisan chathaba hogani emasung logi matungina lakhot pam thok pa khongthang sing mathang mathang lokhalakani ana police officer asina makha ta ke. Kerala ki top police officer ki suspension matam sang dokre. Kerala ki inspector general of police G Laxmana ki suspension ki matam tha hom sang dok hanna bagi warep minister Pinar ai Bijan na lebak pokfa namita approve dokre. Laxmana asi fake antique dealer motion Mavun kal gamari lainaba police officer ni hana mamang report kaya da pankrabani. IAS amasung IPS official singi oiba IPS ki committee lusing liba chief secretary BP John Note am issue tawraduna haujek Laxmana gi mayukta sathariban bazdegesan adu mafung phana loisin riba oibana mahakbo suspend tawbagi matam makhata na namit marfudra ni sangtok le haiki. Home minister chu oibaga roina central government ki official singi file sing handle tawriba Bijan na recommendation adu exception tawbaga loinana maduda sign tawki. Laxmana na asi traffic department ki makok oikiba magun kalga asit pamari lainana bagi maranda hokiba sahi ki November da suspend tawki bane. Miyoi karana si minister Bijan wakat aduna namthak tawbada haising laba miyoi asi ka loinana mahagna. Mahaga mari lainaba miyoi karana namthak tawdun lupa crore tararo makoi dagi lauthok pikre aina khanghan kiba matung hokiba sahi ge. September da Magul Kalbo crime branch na kosi da lehiba mahaki homecom museum dagi fakhiba ka loinana police officer Laxmana amasung mahaka mari lena bam yoising wathog da chenai abasi khanglakibane. Minmu village da resistance fighter tara civilian nifan Myanmar army na hat khare. Myanmar gi sagang region gi Minmu township da Myanmar gi military kangbu aman akan by attack sa tharak pada mafam adu da leramba Misam Nifan resistance fighter tara nongmena kaptana harkre ana mafam badugi local source samana fangdorakle khonggang adugi letfan kainda tha asigi amada Myanmar gi military sina sabchana target tawratuna nongthak amadi lekha anibakta attack satharak badagi resistance force ki fighter tara adu siki bane aduga misam nipan adusu mathangi namit ni forwa agas gi home forward leftna satharak lan adula siki bane haire landa adu da Myanmar military sina khonggang adugi misam chamhena fajan ke Makoi jeng adu ki manung do homfu amadi pikliba angang school da mahi tamliba ngak tani. Makoi ki landa adu lo selaba matung da angang sing adu di thadora ki haire. Letwan ka enda leiba ahal warba miyoi amana fangdora pada makoi ki attack manung adu da misam bari kudak da hatok peki. Miyoi sing adu sahi homfu gi maya nang naba miyoi. Ngak tani adu ga miyoi hom amana sahi ni fu gi lenga oigada ba miyoi sing ne. Masigalwan na sahi kun mga da ngari binabi masa amasuma koy na nong maina kapton hatok peki. Matamadu do junta ki lanmina thadorok pa serwal amadadi makoi ki attack adu do sumna tangi defense force ki mi manga kak hat khiana claim tawragi adu ba makoi ki claim adu resistance force na di akan bamong da reject tawba ga loinana makoi na hat ki ba amadi sohan ki ba mi sing a badi misam ngak tani hada phangdora kre thaji ki ahum dana resistance force ki backup tawna bala ki ba car ama light fan kain the Myanmar lanmi sin attack sa thabada resistance force nifan hat ki matamadu do junta ki lanmi kullom na car adu da leptana noi kapsin ki Makoi na automatic weapons sin adu nakar adu dagi resistance force ki miyoi amata nan thok tuna sen bangam dana sikhi bani haire lanhong gi apun matim aman Indian army da rocket launcher nongmai maru bom gi nong suthan khre khulhalak pada ulfa aigilan mi ama sokle NSN ki amasung ulfa agi apun matim aman Indian army gi loisang aduda lansang amada nongmai maru bom top ki nong suthan khre Indian Army sina kut halak pada ulfa aigilan mi aman nongmai maru na pabuk da khiatuna aso panang khre haire tawdo ga singa se ipung omnom taba matam da thoki bani Indian Army sing adugi lansang adu Arunachal Pradesh ki namphung kulda nauna sem sa bani haire pawosin hai ngasi nongalam dai pung omlop taba matam da NSN ki amasung ulfa aigi apun bam yoi mar forum ki tim afaba makhal ge
खुजु खुलाइसिंग पाइदुना चांगचिलकपगा इंडियन आर्मी की मथक्ता नौवाई मरु बॉम्ब टॉप की नोंग सुथालखिबने लालौबसिंग अदुना रॉकेट लॉन्चर लेटोट बॉम्ब अमसुंग ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल सिंग अदुना अकन बमोंग दलांदा सतारके इंडियन आर्मी सिंग अकी तुजुंगबा अमत यावदना लालौबा अनिना कापसिलकलिबा बॉम्ब टॉप नौवाई सिंग अदु कंट्रोल तौदुना आर्मी की मिकेदोसु लालौबसिंग अदुगी मथक्ता अदकम लैतना खुद हनके मदरोल्फा आइगी लानमी अमन नौवाई मरुना मबुक्ता खेतुना सोखी अदुबा आरोबा फियमदि ओइखिदे हाइरे लालौबसिंग अटैक अदुगी पाउ ताबदगी आर्मी की अहनबा फोर्स थमजिलकपदगी लालौबसिंग अदु मफम बदु थादोक्तुना चेनख्रे हाइरे लांदा दु इंडियन आर्मी की मैकेदा असी अना क्या अम थोलंबा याय हाना थाजनारे अदुबा जब जाबा पाउदी फंगदे अदुबा एम्बुलेंस अनिन असोगपन असी अना सिंग होतोरपगी तबक्ति तौबा ओइ हाइरे लुपा लाख मंगा की मना पीगनी लाउतोक्रे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना फगौक चौकदा सुजुकी इको वैन अमथा असी की तरुके नोंथिल पुंग अनि मिनट निफुद मई थाखिबा अमसुंग था असी की तरेके नोंथिल पुंग मंगा ताबदा सुचानपुर गे गलजांगदगी इम्फाल तमना लाकपा स्विफ्ट कार अमा अमदि नमित असी की नोंथिल पुंग अहम ताबदा सुचानपुर डिस्ट्रिक्ट की भांगसिंग विलेजदा बाजिंग विलेजदा सिंग पुबा 407 ट्रक अमा मई थाबदा सेनबा मीसिंग की मसक ताकपा अमसुंग ई पाउ पीबा ngamba मीद लोपा लाख मंगा पीगने अना मणिपुर गवर्नमेंट लाग थोखरे ngasi मणिपुर गवर्नमेंट की स्पेशल सेक्रेटरी होम ओरिबा एस ज्ञान प्रकाश न थोकिबा ऑर्डर अमगी मतोंगिना थाजे की दारुकी नुंथिल पुंग अनि मिनट निफु ताबदा साखंगदबा मी खराना सुचानपुरदगी इम्फाल तमना थरोकबा मारुति सुजुकी इको वैन अमा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की फगौकचौ इथाई आंगलेगायदा लेबा आंगलेगायदा मई थाखिबा अमसुंग था असि की तरीके नुंथिल पुंग बगा ताबदा सुचानपुर की गेलजांगदगी इम्फाल तमना लागपा स्विफ्ट कार अमा अमदि नमित असि की नुंथिल पुंग अहम ताबदा सुचानपुर डिस्ट्रिक्ट की बाजिंग विलेज लेबा बाजिंग विलेज इसिंग पुबा 407 ट्रक अमा मई थाबदा चेनबा मीसिंग मसक ताकपदा ताकपंगंबा अमसुंग गपाव पीबा ngambada lupa लाख मंगा की मना पीगने आना लाउ थोकरे पाव पीबा मीसिंग की अकुब मरोल अमद हाइदोक लोइना मरा लेबा मीसिंग की मथक्ता मरी लेनबा केसिंग लखुटकनी आना सेरोल अदन बका तारे येलो मिगी नमित पांगतो नकरे मिदै मैतबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट दा यहन बतंगाई फदबनी SDDCM इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स येलो मिगी नमित पालन थौरम ngasi tongan-tongan pemofom da pangthong rakre palan thormasi SDDCM Sailor Tribe Demand Committee of Manipur na sinduna DM College campus da leiba ima khonthokan bi saklen da pangthoke SDDCM ki president Diras Jumnamna preside tawduna pangthoki ba thormadu da committee asigi chief Petron Moirangthem Naudalen Khompana chief guest amasung thangmaiban United Club ki president L Pradapna guest of honor oina sarogyake Taromasi ki nunggi warol piratuna committee asigi general secretary ke Bogendra Jit hai ki midai maiteba sedun tribe list da yaunduna yellow fruit asibo constitutional ngaglo pihan basi tangai fadaba mane committee sina midai maiteba sedun tribe list da chalanana pelengak da mamang dagi takna tuna lagle dimana si phangri forward committee asigi khongpham khak handok loi Bogendra sina international day of the world indigenous peoples palan tawriba asigi matang da faladuna hai ke English nga magasampan mafugani thoigi August mapanda working group of the United Nations on the promoting and protection of rights of the indigenous people ki hanba mi fam ke namidasi bo ningsingba on English nga magasampan marfudra mari ki December da United Nations ki General Assembly na August mapanda si International Day of the World Indigenous Peoples oina lag thoki bane masi hanba da sahi tara ki oina lag thoki bane dubo mathang sangduk tu na ngasi pawba palhalasi malem da pang thok tu na lagle Namidasi pangthopagi baru iba pandam di malem ki yellow missing ki resilience pride strength amasung dignity bo ikai khumnabani amasung masakang bani Nagalamparam dana kanglumasel yengtina na bahwa na rebising tagi section minazi afun bagi saktam ngak minazi Assembly of Pangal CSO Lamdamasida yellow way dagi kunda leita dun lai midar kliva yellow mi kanglup singi marakda tokai tahana rabamadi yengtina na bahwa wata sing pongtok liva Secretarian elemen sing dasu section minasi han midai pangal ki lop taraga dari na fundo na sem kiba Assembly of Pangal CSO na biyam da afel tawragle haukiba matam sing da Manipur ki tampak da leiri pamitai amade maidai pangal sigi marakda tokai tahana da hona kiba miyoi kharana anuba saklo logduna nga sisu lamdamasida punna hingminari ba kanglup sing marakda yangthina na ba anuba lalong sing sinaba hauragle haire ngasi imphal gi hata da leiba amoko ki headquarter da pangthokiba Pangal CSO sing assembly mifamna Wafam basi pangdora kibani lupasigi wangang loy oikiba amokok headquarter ki president
SM Jalan hai lamdam asigi ngamkhai amadi ningtamba ngaknarba honabada bitai pangal singchu mangjal thana chongthoktuna laglibani haibasi puwari na sakini ifa ipu sing ikheng tan assembly ke lamdam asigi apan basaktam gasidi lanai miyoi ama ani khakna aikoigi puwari bu lanal lamjing duna yellow mi ama oibagi certificate pibagi thawong jatarakbasi yellow mi mitai pangal sigi wanadi kantem tawi hiramasi ki matangda lenga kamadi mari leina pasina mayak sengna miyamda khangan gadabani haike Manipur ki apun basaktam purakna na banghek leitana lauriba lubkharana husen bachirol amadi aronba afongba thaurang ke torgliba se khangna miyam amadi lekhakna tumini yengdur laithokpa man basaktam am u fangliba se khwaidagi lebak thibane kangada leiba lengi masak oriba sectorial leader singa sina jingburoi tamburoi ani ki baraktasu khaibong tahana bhonari masigi mayokda yellow mi khudimakna lemindaba matam oire ana sumari lenaba khudimak ki pongning singchelakle Makatarakwa atau papauda brand siraba Gurugram gi nafi amara mimari ki ponsi kankre Gurugram gi paras ostanda Stracranial hemorrhage torokwadagi sahi humfus kuraba brand sire ana lauthokraba napi amana yam drabada mimari ki ponsi kankre masi mahaki imungi misna organ donation tobada yarakpadagini aina official amana ngasi phongdokre Nabi adu Julai tarita hostel adu pukhalaki amasong doctor sina Julai tarada mahak brand dead wari aina lauthoke Namita tu mahagi imung sing mius na organ donation ke wafam audoke. Aroy beda content sing asiki markui bapau kara asi bapau dam jariba. Manipur local news YouTube channel asidagi yang beri bapuna mapadaga jari. Channel isin adom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloy nana. Like and share tawi suka awi kanuk namakpo amakana taga jari.